znam da naše navijače i ljude koji vole rukomet, dakle naše simpatizere, jako zanima naša budućnost. Zanima vas sigurno kako će biti naredne godine. Ja vam mogu samo jednu stvar reći i možda ispričati se našim navijačima da možda ovako zadnja 2-3 mjeseca nismo ispunili možda očekivanja koje su od nas ljudi htjeli. Ali ipak sve ono dobro što smo napravili ove godine i prošle godine i pretprošle godine ne može se uzeti iz pužva i izbrisati. Rukometni klub Metalurg je u 2014. godini postigao najbolji rezultat koji uopće se može postići, a to je da smo iz kvalifikacija i ove godine ušli u Ligu prvaka i napravili u ovoj sezoni 2013. i 2014. najveći rezultat, da smo se plasirali među 8 najboljih ekipa u Europi, a to znači među 8 najboljih ekipa u svijetu. Kada se samo prisjetimo da smo ušli ove godine u Ligu prvaka preko ekipe Segeda, koja je ove godine osvojila Ligu Europe, ne Ligu šampiona, nego Ligu Europe, tim je rezultat još bolji i još veći. Istovremeno moram reći da smo mi aktualni još danas, još uvijek do ljeta naredne godine prvaci Makedonije. I na to smo jako gordi, jako smo ponosni i jako nam je drago. Ovo što se desilo se u mnogim klubovima, ne samo kod nas. Imamo problema, ali čvrsto sam uvjeren da rukometni klub Metalurg na čelu sa svojim glavnim sponzorom, sa gospodinom Jordanovom i sa svim ljubiteljima kluba i ljudi koji rade u klubu i oko kluba, naravno i sa igračima, da ćemo opet druge godine, znači 2015. godine, podariti, dati našim navijačima još puno zadovoljstva, puno pobjeda sa jednim konceptom kojega mi smo već najavili prošle godine, sa makedonskim konceptom, sa konceptom u kojeg sam siguran vjeruju svi naši navijači, svi ljubitelji sporta i svima onima kojima je stalo da makedonski sport ulaže u našu mladost, u našu djecu koja će zajedno sa onim vrhunskim igračima pokazati da i mi u Makedoniji imamo puno talenata i da ne trebamo se brinuti za budućnost ni Metalurga, ni rukometnog sporta. Eto, to je ko moja želja, moje obećanje da ćemo i naredne godine vidjeti jedan vrlo atraktivan i vrlo dobar Metalurg. Dragi naši građani Makedonije, dragi naši navijači, dragi članovi kluba, dragi naši simpatizeri, drago mi je da na kraju ove godine, u oči praznika, da vam zaželim sve najbolje. Red je da kažem možda ovako nešto i na makedonskom jeziku, da ne kažu ljudi da sam došao samo hrvatski govoriti. Pa sigurno ćete mi oprostiti na nekim pogreškama. A što da vam kažem,
dragi naši navijači, naši građani Makedonije, posakuvam vam mnogo uspjesi u novata godina. Želim vam mnogo dobrog zdravlja, sreke i sve najljubavije što se može u ovoj godini. Nemam zborova da vam zablagodaram na vašoj velikoj simpatiji prema našem klubu. A ušted naš slavi Boris Trajkovski, slavi Arena Skopje, slavi makedonska publika, ušteden golem triumf na makedonski otrakomet. Ne možete da postakame poubava završnica na istorijski nastup na makedonski timovi Metalurg. Tuka, ova arena, Boris Trajkovski, slaveše i nad Barcelona, i nad Paris Saint-Germain. Puno mi je srce. Puno mi je srce. I na kraju, što da vam još kažem, a to je, sakam vas, ali iskreno, i navijače i sve naše građane Makedonije. Eto toliko od trenera rukometnog kluba Metalurg sa nadom da ćete nam dati podršku, dakle potkrepu i naredne godine. Unapred vam puno zahvaljujem. Od srca vam želim sreken Božik. Eto to vam može reći Lino Červar, trener rukometnog kluba Metalurg.